and pay more rim few. Say, yeah, the Leicester Company Limited, one more year's toothpaste, and the brush, no, and the cheese in one, yeah, they baby some no dear mawo. If it's from Pankline, 106.5, no, 93.1, a Kumasa Sumpa, a Hona Wuti, a Diffree, a Hada Bracaton, Adam for Radio, a France of Richmond. Domain crew, many must has a person, Domain 100.7 FM, a Jesu Bay Money Domino, one F. And Cransa Sompa a 90.7 Bonapu FM and FA Crew a 106.1 Sompa Techmai. One may wobuna him crew in a large be quana bros and night market ho and no a 98.9 Sompa Sunyania Mankasim ye life for ho our kingdom 106.1 Canesian Radio Binya oh Canesian Montenso decoder no so baby FM stations no na busua ho. And afi CCA Facebook wo Sompa 106.5 FM Accra and afi Sompa FM live ewo YouTube honso benya www.sompaonline.com yura taboaten wa kire nsem ni nyina de akwa koguo okwa benya bia kenkan anopai ensem ayede ba no de abati bi ne se Transparency International penny for Bama yese kamia secretary share any proye ne kankan dream die no o my Ghana mebunu no omo ya tomu ntentan dodo eno ena ekuyafo no nso bi kasa chese nkokon nkete eno nkoan timensesa portrait adwuma no foforo ka ho eyede ya yede ba Esusifi South Emma Shebedwani eyononyafo Alhaji Collins Dauda wakasa chiremu se opiemu wa fa hono mu a basic schools no akyerɛkyerɛfo ni hono mu o enkwada ne dwade ehye uniform no amakwat na ho 24/7 no kyerɛkyerɛ ni hwɛ wɔtwe hu adukuro no odo wo kasa wo ne hwan obekasa asemi anu ehye hwan na ekasa asemi yewra KT Hammond kane aso kwamra Shebedwani na aso na no ede ahwe chema wuntumi so Openia ena no ada ye kire no ewo elupre aginaya bia won kran hanom owura Dennis Miracles Edward Aboaje wakwakwa hia omampani dada John Ejekum Kofo ensem afiri mu bai na ma no pay the master MC wodnani a kire abo kwan so ai se wo mo yeso adwuma wasan hyebo se enche bia ko ta de dikadika wode beka so Yebeko US na ensem bi afiri ho ba no asoye a wono mo hye apomode ho nsem so ena afei womo military asoye no womo de kokobo bi ekwa amade hyew ade ensem mu a anopai wasonfo no metripu we man AGYA APPIAH APAM DADAA mene ABENA BADU ADEPA KWOFIE Afei abusia kaya ho na yafa ensem ni nkire mu akasa ensomo na channel song yadamu live e Facebook ne so SOMPA 106.5 FM Accra na enidie mu hye honom na wahye yemfoni ya idigu nyina no na wo wadwenkyere bi pe ne yesrewo wama na afa kase ho na de ato hodom brebe mu ebebakire e de asom wo ye hensam no ase Transparency International wonom na ekasai wo mo se empanimfo a wo mo my Ghana mu a womo animde womo akọ akiri ewo eya mamuo mu no wonom hwe ne yese na sei emabulu no keta hyehye ene proye kankan drimudie no kame esese ne die efri empanimfo ani mu na mom ewura enkwada no emu esanse yese empani eto san sabi ya na ekọ emrantie ediem enti nkwakora ne nyini no awani mu nyini a omfie kwa anim no omo ede die ho omo mu no omo di dua emabulu emu Transparency International say na sei wonom de nyama bi agwa kwamu a womo ahwe hu se emabulu ye wa Ghana ha sesei ne de eba no se yenwia ya ho agya ya ya de papa
yɛhyɛ every BC yɛkyerɛ ne yɛwia giraffe yɛkyerɛ kwantetrenten ne yɛkɔ yɛate ebi nso akora yɛtimi ɛfa full scarf sheet ne yɛatwerɛ apɔ no agu so teteteteteten yɛde akɔwura biaye a yɛyɛ nsɔhwɛ hɔ na ne nyinaa ka ho a didimu a no ade abɛyɛ panini ɛwɔ adwuma mu ebewia sia no wɔ buyekom afei yɛne so da hɔ paa no wɔ boyɛyam ɛyɛ sɛ hadwene na mpanimfo se wɔnom assign memorandum of understanding bi a ɛno no ɛyɛ ntiase apam a ɛno no egyina mu Transparency International Ghana ɛna afei ɔna Ghana mpanimfo a wɔnom adwimu abɔbe ɛna wɔn nsa ahyɛ saa ntiase apam na executive director ɛyɛ Maame Mary Awelena Ada wono enaja ogina mpanimfo nyina nam wabra wonom esan sante ase apam no ewieye ene ekwan a won befa so a de fa no ka ahyehyɛ no proye yi wonom betimi aye ho bibi papa wo manyimu said ya Maame Mary Ada ene samtrofo edi nkomo ni nsam no bi eni of the presidency to the list of them. Today, you can do nothing about it unless you are one of the ruling class. And so that is a big disconnect that we need to work on. And we know when Doug was speaking, he said we realized that people believe in acquiring wealth without even knowing the source. And nobody questions anybody. And the youth particularly is becoming very complicit in this agenda. And we are seeing increasingly in our schools, people being corrupt, elections being rigged, people going into exam halls already prepared to cheat and not to learn to get what they are supposed to get in their exam. So it is more than imperative. We have seen the evidence from research and also practice that suggests that we need to pick up this subject matter to ensure that people are beginning to reshape. And one of the things that happened in the past 10 years we didn't work was putting together the National Anti-Corruption Action Plan, which also documented the fact that there is a deep orientation towards our values and also the culture we cherish so much. Maame Mary Awelena Ada wono ene kasa ye ne kasa no achi no koso a akire mu se de mpanimfo aye pempenso anankoro na esansa baakofo ewuradura ye eguo na obaakofo enkyere dambo nti ena wonum ka wo motamasi ani aye pempenso anankoro yi na wonum ahwe kwan a won befa so ne yefa ne emudie se yendi mu ewo mamu adwuma mu afesuku mu ene asoye aye wono wonum ade ne mapapa begu apono so yi de yefa ne responsible citizen no wo ba responsible mesma responsible na kyese masade no betumi edi so pepepe ase wo man bapa ni nyina aka ho na sa MOU yi wonum de wo nsa hyasie se de no so wo kyire mu kyire semtrofo eni tends to discourage corrupt acts. We tend to promote integrity. We couldn't do a lot more on that, but this is the best opportunity, like I said, in the development of this National Ethics and Anti-Corruption Action Plan. The youth is one of the key persons who are supposed to help to shape this agenda. There is a big gap of integrity. There is a big disconnect when it comes to youth engagement in issues of ethics and values. People believe that money does all things. I hear people say money is the root of all evil. And I also see it translated in books of the youth saying, without it you can do nothing. And I have a lot of youth around me who have increasingly indicated that speaking about integrity doesn't bring money, go and look for money. And I'm very sure many of you will say that there is merit, integrity, and shaping values. And I believe that from this meeting, we all agree that there is a big problem we need to also. Maame Mary Awelena Ada wono ena Chief Executive Officer Edema Transparency International Ghana ena womo ene mpanimfo eduansa kwahye ase apamase a said ye be ya nyina no keta hyehye ne proye na nansan enkokora ne de no san we be wura mabunu ni mo no won be ni nyina kwa edi afi omayim na oman Ghana so etimi ayekra behwe na menu mieno yetimi aye responsible citizens ena one samtwefo edi mu nkomwe no nsia bre mu kase ebo we eya fofu media abusua obetime de wadwen kire won kanto so e de aba Facebook wo SOMPA 106.5 FM Accra na yakenkan e de amaw obankran ya Chief Executive Officer Edema Greater Accra Poultry Farmers Association Yewra Ali Mohammed na sallallahu alaihi wasallam Yewra na de to so no acha se abano eden kokon ketenkete abade
nanso ensakro ntime nkyere damfo sade adepa kana no peye no ne se ho nti wode nkokɔ na ba no akase nnuane ye de be man nkokɔ nso ɛho abiribia ɛbɛwɔ hɔ ɛna ɛbɛboa ma saa nkokɔ nketenkete na ɛbɛboa bɛ support adwuma na asene no ɛtimi agina na no saa no nnuane no nso ɛnyɛ baabia ne yɛfafiri ɛyɛ kuyafo nsa no ebi ti sɛ aburo ne ɛkeka ka ho ɛne atidua o wɔbobɔ so paa na sɛdeɛ mpaninsie no ɛnwoma ɛda ne wura no ɛne yɛtidi firi ɛnkran ha deɛ na ɔpɔ nkyekyeku ɛne ayɛsɛ ɛmfanamɛbɔ gye amfa no ho no wɔ so obi mai. We are more interested in the value chain beyond only raising the best. How do you increase your maize production? How do you increase your soya meal production? These are the major components in poultry production. There's a totally disjoint. Whenever we approach these policymakers, we are not in for the freebies. We want this thing to be sustainable. But there's a lack of coordination. You go to Ministry of Trade, there's no information for you. You come to Ministry of Agric, nobody's willing to open up for you. The veterinary service, everything is in shambles. Look, it is not for nothing that people were rejoicing when the mere mention of Nkon Kitikite. When we saw the intervention being to be led by government, we say, hallelujah, government is going to do something wonderful. But after some few months into the first phase of the implementation, we said, no. It's just only a catchy phase. What is going to touch the heart of the industry to turn it around? Charlie, we are missing the big point. Look, some few months ago, we need to come to multimedia, help us during the egg glut. Why should the farmer, after going through all this hassle, raise birds, have these eggs, and there is no market for its products? What? Wow. We, you really Muhammad, Nensam no. Na, what can we no? Na, some womujina so, Ghana can feed itself. Nemo na question mark or haunted. Can Ghana feed itself? Abra bro, busu on cransane edra. Yenyatofo ene atidua na de to aso the future of poultry beyond nkokon ketenkete na chese poultry adwuma no enya nkokon ketenkete na anu ya de no kakra na mu yan awie na mom se ebetra so na se ebetre na ebetimi aye dodo we eye nkomo ekoso ewon nkran enu eye said ye womo eka feed itself ne nkokon ketenkete ne de eka ho de na chese kuayo no a sompa no se abremu kase atu din na kejasi no se abremu kase no asogu so awutie yetwa so na yemfiri mu na yenkwa nwomesua ensemu ahafo matam no mu eho ne yede wokọ empani a wonom ewo ahafo south entini upiemu ewo esutifi south abato no mpesua no esoa opani oyemrahye bedwani eyo no nyafo Alhaji Collins Dauda wono aneka sei wane ensemtrefo edi nkomo ewo nkasemu ewo abra wodi atu dwase de ekoso ewo empotamo de ne ho metew pa esanse eneyi akwada betimi aka this is Amashi Isege Yechecheni akwada betimi atro myself my name is I come from the food I like best is ni nyina Yechecheni eno so ne yehase free basic wo se free emotofo mu ba besi bese JHS hono no eho pa na hia pa esanse fa pempa eno aye ato so kakra da kra no betumi abanyini na adwuma bobe na watimi abaye panimpa da chen na se akwada na suku a wokọ no se foundation ni nye na ye wikia afa rupa besi fa to aso esanse we the quality foundation ti ebetimi kura ha no da chen na adehye a wonom ewo afa ho no mo de ato nanim se na se kwada no kosuku a wanu mo ba dress wanu manu nu won trimu do suku bag ya gbo wo mo achi akwatena classroom kwada no be hwe board so ahwa achachefo 2x4 bi ena no ba wura ne classes ni nyina na ebi wanu mo ba no mo de nyuma begu so ena obeko hikiribom tabunubom no mo to ebi so ho no abekwa no mo de assignment egu so kwada na ekire wo mo ne ade a entiro no nyafo Collins Dauda same adehye ne ka wo makoma fanto mo yam na san ya ban no ade atudwa esa nto be fa achachefo bebre enti sa achachefo na ye be fa wo no anya kura ne mu be sa hanum 50 ebeba esutifi south abato no empesua so na wo ababeboa se de be ya adesua ene adekire ebetumi akoso wa no
how our district team. Oko schools ni be mu a teacher fo ni ho na teacher ni ho no mu a ye ya se teacher ni ba ko pe no che ade a wo se ni pa miensa e na che e de na enye yi de se director me che obo se ye nya kura teacher fo adunum 50 teachers ye benya de abeboa constituency se ne be na teacher fo no e be donso ye we nyina se ne be ya emumasua e betumpon e wa ha. Emrashebejani edema adeshia wonom ewo esutifi South Abato no pesua so yonya for Alhaji Collins Dauda wono enahye point we de bono emuapi esanse eboshe bi wo hanu wantimu se nyina so anim we ye de nansanya panifo kan se befa kyerkyerefo yi ena wono so akohye ne bo ese wo manyam kura ne na enye ahenum ya wonom ebenyane kasa no achi no enkoso hene ya wono owo ahafo nkasem eye nana asokwa opoku wono so akasa kra ekire mu se the politicians no eya na eto de bia wo mo politicize education wo Ghana ha no aya na ha dwen wonum hye no mu nye ne yie dia ha me kakra se ene school no mo dia ya politics look me wa hemfie enti no me ka na enokure na wasem de to ya dia politics I didn't know say kobasa we had the process say time we be makwan time we be school bibia is so confused young parents and MY say teacher for na boa modia that is fine yeah the MY boa politicians no your best asema na nakwaso ahini kan eyam papa o sanse minimum kwada bi a wanum se wo mu kwaturo BC a kyerkyerefo ni BC ya ne asemasi aban na woso nti ye ntre ya ho nkyerem wade na makwa kwatwa ne akase ya ba ne aba we ba twa won mu atwa enti na ye no kura pa se enei education system no enwumasua no dumafu a won dada no empanimfo no wo mo ade ya manwosem ayese ba ha ye dache pa ya enya asem kuma enkoso hene ono wo ahafo nkasem na asokwa opoku wono ena ekasai abusua eno nsi akase ebo we ye memene dade no enso nya de aye memene da wo ho na ma yenko kane soafo ana wohwe dwadue hu nsem so e wa bandada no apenso na boboa no yewura KT Hammond kane adanse aso kwamra se bedwani na wono akure ya asema wode atototo so anopedie je yekọ ne yekọ kutie no wo se yewura chema wuntume benada ntwubu asi akwa ya ade bi wo ho a sebi nyo no nko ene bema na de ntia na ne buafu no say injunction da bato so na ekwewie wono ma kwan ma yakọ akoto na wasan so akogina akoso ayin na nsama ekoso no de ntia ne buafu o de yenti no metia ate le say o mo jama o pe conference ni na o mo pele na o mo pele actually ya de mara kangaroo de ma no wo na kemo na kuni nya da hu o ni chema wontu mi ma ma di no ya papa mama o ya pe chema da di na wo chema na o pe di no na say wo chema na o hu say no actual letter national and committee say papa mi en ko ba bia mi en to abo ha say ma wontu mi na ne da o kwa so kwa say abado mo to awie ni chairman of asano maba no great mo nti mo ti no ejibu o pe chairman adi ama mani abere no so pa say for national say ni o mo be ka no wo mo na chi say ma anya party no e fa o mo gire mo ye mi edu o no na me mi akwa ayo afi mi ya say na me hu ya be pe na me friend no na me sa ka o da o friend dai wa that adi pe say ma ko fa to mo say me say gina o de bre no na me ntiase nti bi sa o mo ta na me say ya progress e be say ko nju ezi ana o mo chire mo che no kwa pa me cho o ni mo he kra na de enam so ama yewra KT Hammond na ni abere dendenden aye we ya Mifri makuma nyina mu somebody no prayer and ya ma MPP mifri madi nyina mu somebody misika and for awarding ebasum MPP mifri makuma nyina mu somebody minyansa ebasum MPP somebody minyansa basum osuno amanyokoro somebody basum MPP somebody basum yewura Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia eko kopim sai ye betina win MP's majority seat
Akoko say Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia Obawini as a president. I want people to be Samitum François. I will have it Yamika. Wey, Ena, Yura Benedict Buesiako, or call Adansia from Honum, and Emianua, no one more a church as a Jama Womode, Abatrono, Womode, injunction atoso, to say Bantama, and such a Eastimo. I am Soma Yura Katie Hammond, or Piline. Abusia yada so gyinamu ewo osunuko kroko amanyoko MPP wanu makache na opania na no wanu mo ekire no yokofo akwakire no ewo airport wa eho sembe ye pinso wi ase ye man bill 50 million Ghana cedis otua ye no ne ho sam ena da manimu yi onyenyamfo Edward abwaje na sedie wanum atro ewo krata yi mu enesem wo pese oye opania okasa ana odi wo kasa edimekuo no anim MPP amanyukuo nim enti communication no eno enaja opresa di bre no ebie ononyafo Dennis abwaje ede ne nsrahwa na ase ne campaign kakra washasi a woye no akwakopie mu ewo mampedi dada John Ajekum Kofo His Excellency ode akopie na kache na kwa wokọ nyina na ne yasapon ne sei wokọ opani no adwenkyere de ya free communication machinery no wancheche no ekwan ya wo mo befa so na wo mo atumi akasa de ama wo mo kuo no na wo mo kuo no so atumi ayekra behwe esanse de wo beka no enokra no Bible ne kra sa ye katrema ye de yanumi echenkranten no fanu de wo beka no etimi ekum de wo beka no etimi genkwa enti no empanifo enkyere no na empaninse wo mo no akasa ama ne strategy a nyakopo ya adom a upcoming political cycle ya wonom eba be wuramu na wo mo so ede aboa kuno na kuno etumi akoso Denis miracles aboaje ene semtrofo ekasai ewabra okohia omampani dada His Excellency John Ajekum Kofo Tamana the president na melo legon ti wo mo ya be fa kaso kakra o kwa ni ma baba yenti me ya ba be and say tempeso ayi do me ma dwunu me gidi say see to me the boy ho wa pen na so ye gap there and one of the areas is here be the communications directors so gidi say eduma no you say there's me to me ya shi odi no me gidi pass me to me ya shi but the case here pa say ye be ni obi a te party na say wo sua e wo penifo bebre na ya say na obetumi ahihye ni o ma na ko bi fa me gidi say e bia be police station na media be party na campaign communications director ni e say mission na me anyway residents wa na me be say wo nshira ani am human day residents me ya ma wan kasa we mu say ye dwuma ma ni na chepedas wo be ye dwuma ma MPP fo hu se wa ye dwuma ma dwuma ne kora nso esofefew enya sem kuma de yokofo ekire na ye beli ni wana ekasa ye ononyafo Edward Dennis miracles aboaje wono ena de ne nsrahwe ene na chidifo wo mo ye campaign ko pie mu papa kofo fie ya wone sansemi etudwa no achi no empani dwade wi na nsu asante former president yewura John Ajekum Kofo Gentle Jack wono so ekasa ye ekire na niso se Dennis miracles aboaje ene ne nkofo timi ade wo mo campaign wo mo ye no abewura mu wani fie no obaji wono so akokora na dwenkyere ewo adamo opese wotu no se wo hwe ne caliber no a already Dennis miracles aboaje yobi a se wo mo the communication director no manu a obetumi aye no aye nie sanse sabi opi empanifo no agi adwenkyere na sabi wo hia de bebre fremu I am the pastor, was more yes, without communication. Especially these days. I'm possible, I don't know, a shop, but a caribisa. One what in terrain, no political field. Kakram about you, not sure of you. Ubetinay, so region by region, constituency by constituency, maintain the Diabaco unity, reconciliation. Manipanu challenge the party and as I 7 years behind the veterinary. You try any new beer or chance in the veterinary, then rally behind the communication. Sramara. Namu Famwa a presidential candidate. Manya hard-headed. Namu quiet to say Labra is already done. Factions near the ABIA. I'm coffee. And that's the poor youth. Some that constitute the majority of the electorate. Then that's all the team swabber. Because I Nipo continue but make a crime on this acquire with me. To strange and Oma penny dada John Ajekum Kofo papa Kofie akora no
wono na orade ni simira kosaboache ede ne campaign copy mu oni fie pay ya wode sanse mitu dwa entino wosre MPP amanyokuro ni se dede makokomba munyina mu yakrobofo ma ewenam ene etonam munyina so mu ya igbefo ma afani afan kan chasa bonteso for mede emefa nkodi pempen so na nkro unity no ehia campaign na moye no munya no krogen na momfa enye adwuma no na bibia entumi enkoso a ya da ne twedi asomo edu ba bia ohun se ya na se otachere maso ayetani aduane kura da so a wontene de broso oben na adi chuse na eya person ben ya anope mekanfo Leicester Company Limited a efre wo mo broso no ya toothbrush na wo mo person ya toothpaste en na mekanfo amawo egumu ahodo de etimanu mu kankan tirimukuru ankasa kaka etu ase eye heba noa eno achi se otachere ma no ede wanum no ne kola ne sesa edu ba bi na hu se ye fita pacho enzymes abaso e wo se wutwi na etimi ye te se enye kokko de eye pink bi saa no tachere makala no eno kura na ade bompa ye nyamu se ye wo esumesi ana bente na akasai enenti ya na uhia ya azefo wo modie no titru ene totake na se opese woseno udidi nkomo ama amansan nyina hunu bidia ene uhia white no ene bebo apa anope mekanfo de ma ba bia nso ho ayesem frama ene nti ura ba bia ton ade a na waje odie won na abo abomberete na yesomwo yenko bono nso yekomanim asase paso do ma hinkro Abayakra chepania wo Doma Central Honorable Dominic Adomamiao na jamia na dia to so chese Doma abo abokwan nsiranka nyame se enkakra abai bayi no won mo pushi a sesei wo mo enenanam so na nyese wo mo fofa so kwa aye se ebia fidel rose wo mo faso a ahyehyɛ shepu na mmom wo mbeka ko tade kura ede aka ho na wo ka we nyina no na kwakuma nsa abrampa no ono enegina ho ena ene wo boaboa no se ya se sompa mo na mbeteme de asoma ada sa mama mpani ehu sompa pa ona bonso wo som do mamai Ababukwane Ekwaya and Tantama Fumina Kumasu Fise, Emra, His Excellency, the President of the Republic of Ghana, Gentleman Mahama, Etre Kungasu 2012 to 2016. Saka na the Mamani de Share, Dr. Stephen Kamepuni, Yana Oye, the Chief Executive Officer for Ghana Kukubot. I will do a little contract in Ghana, Yadamasu, Yuria Yechafa. One of the Kuku Rusa, Yuria Pa, Neda Doma Fok Mosika Pa, Ababukwane. The contractor, Ewe Gatis, Efele Kwen, Edu the level of Kabaka. Say only kuta ya kan say mutu ebuguso to bi antwata no beto about 2069 this year so ye no ke bi say bi aban de esisa ade bi anka enwe no ana enwe no wa cross no wa kra ye ni enwe no wa kra no na so abupi aban ya wo twemi ko na do only the tabiri ya ha for 8 solid years ajia me kwa ni de kra awon suru ye so de so de su tere say na to ba na ye ba fi be kwa ni ye and na be when the first case ya be as the ewie no wa mananso ho na wo chese adehye a wo mo ho do ma aboabo enche bia de broni frɛ beauty me kotade wo mbehunu bi Master the boss said, I'm trying to say, your party, your first time of officer, Ghana for the Mayano, and call you, no, but I the Kuta. I want to believe, say, the net, the whole and that's what make us up. The NBC government, led by His Excellency Gentleman Mahama, and me as the executive executive, and me MP better than call you back. Yeah, they say, you're not Buama, the Mamma, and into the Kota. Maybe I remember you do officer, Abansura, Akasebe flu. When the officer, the MP, and you never come and do that. I call your money, you make a boom.
Sakai. It has taken us less than 1 year. The team is a very nice officer. I have been saying, and this is what we do in the car. But we know what can make a person send come and say, look, so you go on and be officer. The man, you also as the executive for the Central. We will at the bottom. Let's say, to the Su and Su Gambia from the Bounce will be in the episode to go see opposite Gambia Sea. And the interim one and we are showing the entire position. That's how I can see Honorable Dominic Adomamiao, bank crash penny, Edema de Shewodoma, and Finfiniwa Centra, and I tell say, Wakasa, Edichira de Sheno. Now, one more, Kwanan Casa, one more faso, na a year and faso dear ma woman, woman simni. See, I don't have winning the yes and a person, wasn't super, allow for no bad bread. I mean, but yeah, but still, good and here was hard to include TNT or more general. Say, more visual, you just say TNT. See, the one day come up, Nancy's amount of improvement about my idea to have more about support. I'm going to yes, but the hard city at the more. First, no, from where you go, to the meaning of power, the root of our super. This is I come up, I don't know if I come up, I don't know if I will see when Kankane say shukra to nti sahapra but ya we say the honorable Nanya be say obey itimi ma so na forest yes we say dia man do o han but ya shimupa business see the total convention and the country o han so na we so mai sa kwano so first no o si so baga and ko da kai we ko we that you be to think we one hour no we do bia because dem na sa do ko na ka kwanda fo as say we nje na no ko yi we nkomo a kwakuma nsa abrampa ene adehia wonom wodoma efira abo se ye no mo 1 number 2 number 3 de kro wo mo kwa no so ho nkomo ene wodi abusia ye ko bi my so US abrochime moni akobu kase ni kom se pain na openia wono woye US Defense Secretary Rapet Hesek wono ena edekratai abai na ansa na ono ode sakrata we ya mebeka mu nsem aba no na asoye ya wo mo hye apomude ho nsem so ewo US no enso edikan abokoko se de ye frɛ no testosterone screening no koso enkankan wonu mu a wo mo eye military no ewo ho na tesa sojafo nim esanse wo mo de niema aguakwamu a ehu se saa yade ye frɛ no testosterone yi kwaso ma ne homne so awon pata man kankan bema mu enti no sade etienti wase mema no awo mo awo so ja adwuma mu no gwanum screen wanum nyina ne hwese aso bia obidie ye low ana obidie ye high ne say yosunti na Defense Secretary Rapet Hesek edekrata ya ba wachre mu se mema wo mo awo military ni mu awo US no wo mo mu fish ya no eburaduasa ekono compulsory by force ye beye won mu nyina screening ni ya hwese aso o testosterone no etesen se wo low ana ewo high empanifo achre mu se eno betumi aboa ama wo mo ye asojafo no yetimi ehu se de wo mo ho oden etie enti no wo mo ye sa screening no no wo mo ye TRT eno so ade aka ho no eye necessary eye compulsion so ede ma obia na empanifo ekasa ye mu no wo mo say 2024 ni mo no adehia wo mo eba military adwumani mu ewo US wo eye 375,000 emema nko a ya na omu nyina no wo mu fie no bese aduasa ekọ nanim kakra afei na wo mo ekire wano ebeka ho no yefra wano National Guard no ya wo mo so several ye no eye 305,500 a wono so ebeka ho enti se yenkamfu a 2024 no mema wo mo fa wo mo adwuma mu ni a na afei 2025 nso sa wo sa recruitment ya kakra wano fa ka ho wo mo nyina sa mo no ene ye be ye wo mo sa testosterone screening ni na ya hye wo mo se wo mo hwe na ewo lower eno no ye fra bibi hypogonadism eno na kyerese o testosterone no ewo lower na kyerese wanya hypogonadism eno no wanu be hwe na wo mo edi enuro ese
ede ama na wonso watimi back to normal na bibia akoso wanu chire mu se be se mfinhia duasa amu ye mema no na saade wei ekoso ewo mu ye pa wonu mu ahwe na wo mu atu ho na mo wa ebe hadwen entini wuhwe mu a mfinhia duasa na ekosi mfinhia no aduanan enum 30 to 45 years and I want who say one more testosterone no you know I want potem ho no mo a what's happening for epma wo mo any ko ho ne hwedema wo mo a kratay every defense US defense secretary no pet hesek na kache aba ni nyina free asya wo mo na wo mo hwe apomudi ho nsem so edi kan de ba ya wo mo so de wo mo dia betum se ho behia ese e be ya sa testosterone screen no e de ama adehia wo mo ye military men mfinhia aduasa ekosi aduanan enum eno se o testosterone no e wa ahoden ene ahoden nyina no pedansi nya baabi fa atirito na KJC company limited say bu aye bu fa so nyina akukuru hwi ase se nkrofo fie atena to be firi o senti no ya fa ho bata no wono nso wa yesa mfana masa wo baabi a eno ane so obewo so na homa na fe biakura ewugina no ya kire baabi ankura bata no wo 0244 419 393 sana 0204 355 050 na homa no de ye de sha dansi ase e de kwa wie biribiada woton bi ne bo nso efo na ye papa award de wadie edidie ni ho de ene ntia na wa hye no nso sa anopai wo mo ene Leicester Company Limited no ene ka wo mo tamba nkyira no a wo so ye mu ne ye de nsan ne brew ebi afi ne waso afidie no de na edi mu akotena ye de baaye no ebi ene se ngogo nkete a e baaye abano epa hontema ya na no yewra erikopo kokura de to so se ebi no mo IWBL video e de asende no yewra Ali Mohammed one na ye Chief Executive Officer Edma Greater Accra Poultry Farmers Association was here nonko entime support the adwuma no mu nyame ni kata na emom enuane de enso ka ho na Transparency International Ghana penifo say womo any penifo womo on Ghana as they womo etama kwabo ani womo sam memorandum of understanding na say entiase apam ya won mo ba be hye na emabunu asese keta hye proya kanka drimudie edukuru yenye hyase free BC nso hwetwiro mu no ne dia ba benyini ewranwumemu no wanam ahye na o mapane pumesebre papa bi na me nu mienu ye responsible owura Katie Hammond say yewra chama wuntumi ayade bia neni anye ho kura ama wo de ahomte ne abufu wakeka bi e de akere no esutifi south abatom pesua so ononyafo awono wayam rashe bedwani eyononyafo Alhaji Collins Dauda wakasa chemu se basic schools wa eno no wan mpatamo die teachers na omo lake pa enkwada ne dwade ko school ji canteen fi nyina da enso akyerkyerefo die bi ni wakanti madam ho obanu amu atete ama wamu adi entina akyerkyerefo a enche aban no ebefa wo no emu be sahenum 50 ebekọ esutifi south doma abu abokwan adehye wo ho o say atadwe fo wo matede esansa bankrache peni ne nemra hye bedwani ahye won bo se wo mugusuri shepi nenso enso ho won be ka so kotare Yekobi maiso US nsem we free ho eba enese defense secretary no eye owura petesik wadi atudwa se asoya wo mo hye apomudi ho nsem so ede ba se emema bi a wonom ewa afa ho wo mo testosterone no etumi ekofom na chese na ho de ekofom nti na hu behia ese military men a wo mo finhia be se aduasa ekopem aduanan enkron aduanan enum no 45 no ye be yo mo nyina screening na ya bibi papa bi ayede ama wono afei yemfa aseda no ema ya affiliate stations ni nyina sansen samni free SOMPA 106.5 FM across so no santimanta mu SOMPA ye batan no 93.1 Kumasi wote yenka ewo so doma wote yenka afei takwa wote yenka yenuane mu nyina mankisim enso kingdom wote yenka wo so adoma FM enso efa ensemi ebie afei nana KJC company limited akoba sempremo no wona de adansie so yasene ena no pentina kase ne
din na na ka jese no sia bremo ekase ya wote se ye bobo so no Leicester Company Limited osa ye atrusen ye the years toothpaste and a brush and atwi ese anopa no atwi adwumre no atwi na ma wo sen anim abenyam esen de yensre efentu kwan wonom ene so yasene ema ye besin semi nyina akoso etesemu ema asabesepa eni kwena hahai yetase no benyansafo ena benimdifui kase no esi akenkanfo yeme triple we man AGYA APPIAH DADAA ANOPEMene ABENA BADU ADEPA KWOFIE ebusia yenua no mba Facebook ni so nyina no yedamu ase a ensada nyamishira mu nyina ye fa birthday we entwam na yensode so enkwam. Happy birthday every yenua nanake di ni dwuma e Hot FM nanake say ne yonko na de nyina edi na woda entine na ayele happy birthday we every nanake Hot FM wase wo Galilee entine na ayele ya wo Galilee nanake ye wo Hot FM so ma woda papa anya osi yakopon show na onye okese omo kwantenten ya hodin wom abusuya yada mu nyina mu ase ama mo eniti enhwa ojime anyado Munde dinam se menya foreign call. Hello papa, what do bad to be a new? Se me feel London, echo US. Na no crowd who crowd from me mania. Na papa mo what to say? Awurade aduma habako. Na ko jejesi, echo bosim penemo. Dia woton adanse ho niam no so. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Echo ba, mesi wo boduma class re kane no a. Na wodo US wan so man for bandin sa na. Eh papa US hakura de. Na ko jejesi company limited agi ba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adanse ho niam dia. Obia se na ko jejesi company limited. Na matese wo bi depo kasie bi e wo kasoa. E ho na wo bia koto adanse ho niam. Na eye no kura papa. Oh, eye no kura pa. A police station in Chenhua. Hey, a kuoba sempre monono. Onye mereda. She, we kura no mi ensamua ene obi en foforo yawo. Ba ko obu akwase paase kumase. Ene ba ko so pokua se nkran ha. Obi ase na na kododasi eye bemaba e wo dansi mu. Water cement, iron rods, banding wires, and adua plywood and just said about daso. Te se bibia e de hye e dansi ase de ko wie. Depo no nyina so eye tofo bo. Wo du kuka mu a, wo de koja free. Akra wuyi kaswa depo ene pokrasi de no kwa to nchen a wosa wobu akoteman Tantra Hill Iron City amanfrom wosa bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kwa da nchen a ebisu magazine road head office no wo bie depo kese so e wo da de ntam edwusu Akra road Femeso opposite Alhaji Salia ampaba meboshen Tanoso Breman and a Manfrum. Numbers of man for the fray 0244 313 752 and 0244 41 93 93. Nana could Jesse Company Limited. Hey, a Kuaba Simprimo. Ghana this Maima, Munia Bakusia Guabwajini, SOMPA 106.5 FM Accra. Ye did you media by the Brian Cassia Brabo? I offend a SOMPA Rhapsody. A SOMPA Rhapsody. A bosso efi ejuada ekosi efiada anopa no mochi kosi anopa no ndu pepepe 8 a.m. to 10 a.m. Entishia radio counselors Reverend Professor Joseph Osafwadu or clinical psychologist now ye theologian awa be wo abrabo mu nimdie ene akosi agwabwaje e wo radio so ejuada ekosi efiada 8 a.m. to 10 a.m. na wobenya abrabo mu nyansa ye be mo do wanamo asisiye se bibi mpo ena ekoso wo abrabo mu a wonnim ne esese wo ya eya tie na ye ntufo e wo SOMPA Rhapsody so na wo do wanamo in a world filled with pressure, emotional burdens, broken relationships, and silent struggle, SOMPA Rhapsody emerges as a timely and transformative radio counseling program designed to bring healing, clarity, and hope to individuals and families. Ente ya mwanka samudio, yepesa abrabone ya mrema, yepesa wudi nimdie ebobra, yepesa isiwi. Ente shanonson, ejuada ekosi efiada, 8 a.m. to 10 a.m. anopebia. Netie SOMPA Rhapsody, na wabrabo ebesisa. SOMPA Rhapsody, yedie ni daso abro. SOMPA Rhapsody. SOMPA Rhapsody. We radio counselors. Chain. So the
do edura no pa wutimi to boase etwitwiwusi o do na so nim se me the Yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima me nya homka sentina ye bokoi na me die me all time favorite Yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasese menum so a enwunu anasa de ehia me selfin me biem na wonhwa se mesi aye fita sesrecha homa na et brightens Yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimisi entina wo se afei na Yas total care gel toothpaste and the brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, and Crotrodo, Yas Herbal, Yas Whitening, and Yas Total Care Gel Toothpaste, and the brush. I was young chamfa. Sawo pedudu tu e won kran ha. For Leicester Ghana Limited, e was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahodo, and the brush abedwaso, abeboy. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim sesa ye prostate. Na baby omutimi ye screening ema huni ye etu asia. Na e Endpoint Homeopathy Clinic. Anase e kidney, e liver problem. Wofa baby and ajujo. Na the friend premature ejaculation no a. Ba maybe a woni wodofo akwakosia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa. E ma ne mema mo pa wo. E ye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wofa baby na ajujo. Kidney problem, prostate die. E ye Endpoint Homeopathy Clinic. Kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic. E wo konoma boy here. E na Accra hanso so die. Wo mu ginemu ankasa. E wo Spintex Zebra friend share signboard no. Hudu na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obi an ebechiro. For Endpoint e wo 0244867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mu dem fua. Yaba, SOMPA daylight. Yediabro, Monday to Friday, 1 p.m. to 3 p.m. sharp. Oh, Nesha, so Frobi, Nobi, so Frobi, Nakashani say, Abna Ruthie. It was SOMPA 106.5 FM. Or the SOMPA daylight, Abro. Thank you, baby. 106.5. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was SOMPA First Service. I was SOMPA TV, SOMPA Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Abesaki Kwampo. Onyakupundi for Wastrano Eweye Brim, and I'm Nensaso Ama Onyakupo Yahon Wadepi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We need to teach us SOMPA First Service. Our home a new TV program keke. A bra or so near Sasisia. A bro Nankupon Casa Chenema. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. And SOMPA First Service in Chawu Home Hoda. A Yagrada Kusi if Yadanopa, Anopano Nunkusi Anopanusia. Fawudanina share radensa. Na erade beye. Addicted to Christ Movement at the Breaking Chains Conference 2026. Eba wa kwemu. Jumedia ede wo die ene fahudie ebra wo. Na fe wona wa to to be mu tintan a wo je wo mu a engine so. Won benya wo mu ayaresa. Chano so se jumedia yi ebe koso na me ya dum a memene da July ni da to so edum wo twe. Ewo afi mu. Anopa no mo twe ni asase. Bia ya jumedia yi ekoso eye Tema Secondary School. Tema Community 5. Wona wo ba be kasa ewo jumedia na se. Eye owura yire akosia abo abuaje. Dr. Joanna Larry Efutu. And also Professor Mansa Fedria Ajiman. Na senen so se NS Anane Yeboa. Womana jumedia nyina esini so. Eba nyum to so a Christiana Atefa any true vine choir. Eba bedi yenim. Bra na beso Christo tumishe. Na wo benya wo fa ahodie. Sa wo pesa wo kansa jumedia hu a. Pepa cho be register ewo www.addictedtochristmovement.org. Ana koye social media handles ni nyina Addicted to Christ Movement. Entremu fofo
bia na wo pa 0550106685 and 0240686980 Jumedie yi wana wo maso asene eye Addicted to Christ Movement Partners Emmanuel Community Hospital and SOMPA 106.5 FM Accra Breaking Chains Conference 2026 Nia wabana jeno no na wadene ho kra afedia SOMPA no trendy o